Fotoğraf. Hadi. 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 Слово спать. Анайс. Анайс. Не надо держать на спорт, а танцевать. Чек не надо танцевать. Атолги. Атолги, атолги. Не зоры. Karıştırıyor da öyle var. Azıcık şurada kolunu mutmuştu şimdi. Ödeyelim, güçlü değil. Так, mayoneze getirdin öyle. Getirdim. Kalırsanız kolu. Ben kısanız mı? Kolunu kısanız. Ya, sol kolda açtım. Ama olma kısanız. Kolda dizayın yapıştım, müşteri yapıştım. Bakın ne kadar çok oldu lan. Құдайсы переезжать еткен жақсы болып қалады мақұл ғой құдайды тұралып жақсыларды беріп жатырсыздар лечениесі правильно то что надо жақсылардың барын бересіздер. Полк подполковник МЧС-ның сотруднигин Денисолом. Ал киши 11 декабрда больницага түштү, реанимацияга. Акыбалы бүгүнкү күндө стабилдүү болуп калды. Ошо Каракөлдө иштеген врачтарга чоң рахматымды айтам. Андан тышкары больницанын врачтары келди, соответствующий процедуралар өттү. Андан тышкары дагы Бишкектен дагы врачтар келип, нейрохирургиядан, Министерство чрезвычайных ситуациядан реакция тез болду. Биякта иштеген МЧС'нин Каракөл шаарында иштеген МЧС'нин балдары непосредственно биякта болуп жардам берип жүрүштү. Мен ошо Каракөлдүн МЧС'терине балдарына чоң рахматымды айтам.